Ban pensengutho iginong shnong halor ke jingdon kam kilat jingadan uknyang jingpang COVID-19. Daga basyem ketika bala ai dak sorkar. Kanang yat kisngi la sakhi bagi bor sorkar rengkat ke jinget rilang bat ki bor senchar shnong kila pensengutho igene gebenta hakeleng kishnong kentup ru hakene kenong ba shelong. Hakene katayo UPCN ulayo ban sakhi ya ka wei nakum kini kisen jam jong sorkar leng ba ki bor penyak distrik hakathan jayau. Haka shitarik menta unaitung arhajar arpuwei kibor penyak distrik jong ke East Khasi Hills hapo ke jinglam kemat jong ke ADC ke belong ru ke incident commander jong ke zone 4 ikong Birani. Kila penlong ya ke jingelang pensengutho ikipat ba halor ke jingshim tika banyadan uknyang jingpang COVID-19. Ya kini ke jingelang la penlong ha community hall jong ke shnong mission compound ha Shillong haga bala penyat ya ke jingelang do executive magistrate Jayau uba S nong kenri bat ha kini ke sini ledon lang ru UMLA kene kathan uba Adelbert nongrum. Kibabon higi nongkran akan igasni kelapan sengutho ikipat ba bagajing syem ketika banyadan uknyang jingpang COVID-19 kalong kebadan kam. Kenang ban kanglat gajing purstat unuk kunyang jingpang bat banyada ki weipat ki bay kendo syarum chaneng. Nalor kini kinongkran kila banjur bakim day banget biet ya gajing pensutho bakla jong ki katukani ki bapersyang banyalam bakla. Halor kini ketika da ka bakeno da kumni kumtai ya ke sorkar. Kinongkran kibla ajeng kran kini kesngi kikentup yo executive magistrate Jayau area uba S nong kenri ubala airu ika PowerPoint presentation i Dr. J Lengwa naga Jayau Urban Primary Health Center u Dr. Meban Aibor Karkongor ubalong medicine specialist dong ke Dr. H Gordon Roberts Hospital Jayau bat Dr. AM Karkongor medicine specialist. Nalor kinongkran nakaliang ketenat kakoi kakya akan igasni leo jengkran ru naki katukani kinong yalam jong kinyam bapher bakentup yu Vikar General jong kejelan yang bak Shlong u Father Richard Majau u Reverend WC Kongwir naga balang Presbyterian Jayau bat naurang ba PD nongrum naga Seng Khasi Seng Kemir. Kibeledon lang hakane ke program petsngutu pat ba ilong kirang bak Shnong kirang bak dong bat kinong kit kam Shnong jong ke Jayau barok kowe. Kaya ko mga papunong hakane ke por kini kelmat haga jingsem baga jing ijuna aku kini ke por ko kini ke kelmat kepala jah seperti berkuai kepala jah hakane ke kini ke juni bat meneng lekran pikiran ba am hebat abang ini kini ke jingja baga jah sekuwi gari ni sakyo ngi te sini numele ndek telapoi hadu hatin kong ye bat kala jai ke bagi beton jengi ngi kinda trek ida kinda trek adu kota ta bat ong baga ni ke jingpang kam de ke jingsha nama kelajah hayin macam tu. Kalau mak ini kalau kencing dum besar kedima, habawan kini Jepang hari ya. Ina kawai saya leh. Habis ini kini iki barkai. Kini kamu ngapa apa hari ini kepor kini keleman. Betul mbak ni kini ke Jepang kamdan. Ngantin desi kita tergilak kita kamhat. Anda yang kencing siap juga. Masuk ke kini kencing jah kadon kini ke Jepang kadon hari ini nak salam jungi. Hakun ukur kom ngamnan syukur batai. Anda kini ke Jepang kita. Bagai ni ke Jepang kalau hari Jepang kalau saya gibi ke Jepang kita, esi kita tang yang way beriu lesi. Anda kini ke Jepang kembali kita, kita yang way beriu, kita yang hiang kesan, kita yang marjan ki marbat, mabeta kita yang Jepang jikan. Ibaning kong kidan sisa gitu, kiba but, kiba lok kidungi sisa, kiba kim suku sisa. Semua kim tak syai, kim pat suku. Pada makata ni dekam, ini kerpat. Ya ki doktor, bat ki magistrate, bat ki snongru, ya kebanang kam ya ban ya kentu ya kusai, ya gitu sisa ki bapli ki pom sung tu ho, bapun ki jinggeli, ki ba arpat, ki dei ki basung tu, dei ki ong habangan ki kendo manam stak we ba alwan siyeng, wang ngisak ni klan ki bestor, ngan kuat makia, ngan simla elu ngan vaksin. Jadi non cuy, ikum kiwi kau hidupan ini kita orang ikat ni kia, dan lagi jingpat ke jingkia bezongki, hayi ngasam ngasai indan be ini be, indan be kikundrit kumalong mangi kikundrit idan hayi, datangnya malong bukit bukia, datang kabiang ni ayu yang boleh kata, dan lagi kata kejingkit kiri kebegiran halagi jong yang disempat. Boy kecing sania, hakani kedawai. Kabau blay ulai kecing nang jik start, haki doktor haki scientist. Ban siam ni kedawai. Buat syong hanga fi ban boy kecing sania haki doktor. Kum bo sania haki doktor ban le yalami kelung hospital. Ban siam injection jom i
ke upang yang persit. Ne habukiwan ni asya hayeng ni rai ki kelung bakin ai ki polio drops. Mencudan jengkeli. Balai ni setu badai tang dak ni kila bangya ya ladi na gini icipang virus. Habang ong dia itang ke vaksin kepala ban bendo aja yang ni coronavirus atau COVID-19. Ramai bang syukran tamalalat saham. Henry ngan penkenal ifi kita pergi kini ke program lada kini ke media kita pergi kini program ngan penkenal ifi bahawa senam belalak araja arthau. Kini kekelam COVID-19 kalau share kita ini seni via kenal matrai apa via PTV ha Italy ha Spain ha England ha Amerika kalau share kini kekelam haduk kejing yang jadi beliau sekitu bicara kalau kabar itrem itu kata-kata mentah ni kekelam kalau share saham ni hari jami hari India but what hang ni hastit jami kita ngim cipoi perkat kau kini kekelam kan wan dan share do kan ni Henry baik pada ya kita riset ni hak ini kisni hak Italy kemudian masuk kilalat hak Israel hukum jo hak England nganget tu mafi barakot piapet PB menghini asni ke Wembley Stadium ke Banyam laikau sapo hajar April habana ngilek bo ke England ke Germany April dak semam hang atau ke stadium nang mencam senam hapa London dak lockdown dak Denmark Henry mentah kita Gabriel ki syong atau po stadium ki pet football dam don chu ke jingtien balai ke jiba ke de ketika abu ke jingkeli balada midon ko wei ke virus ak pertai dara kita ki political leaders ki jongi bersa adopt conspiracy jadi perlu one world order. Kalau under preparation, rakyat, why not come up with one vaccine? Nomor itu mata kaji kumar jemput joki brio khamtam. Laki pang stom ruki kamlong prefer bang bandung hayin banyak beli poster. Warga mulai kerja pahiyin, untuk ki banca hasyat. Menangapang ayam panghiyin, nangayap ayam hiyin. Mata sampai postal lah poi COVID. Kanir nyaman pan bijisa. Umarwat beliau cukup kasahin pan postmodern. Dengan tip menurut ringan hayin ada bekaran pada hari yang khalat menurut hayin sungi. Amar kata COVID pan. Ya ka postmodern. Minhap keren ya ke sisa. Nomor idon nampu ke stage of confusion. No doubt berkata. Mata gaya si senam tam, samanya arsenam. Untuk badon COVID, nginton vaksin, nginang ne, nginang sa. Kendrai yang mempoi pat cakatam. Maka orang bu kejikeli, aku mati doktor dan bro. Nomor kani juk mata nabu coronavirus ilapun kalalut da kampung. Kileman kibam nang ye dikala kesesman. Ki politician kala physician, ki physician kala politician, ki scientist kala astrologer, astrologer kala scientist. Yan ngit berkalung ke bawah, kam sirkai ke bawah ngapai mentah, ki pai ba menteri kelas terjo. Hakini ki an ke bawah i hadian. Amar ke jengkta kejongan wan ngaku pemilih ni konsulensi intellectual konsulensi kami. Menhapan aku intelek.
nganapan bu ke jikli nganapan no intelek agar komperkat berdai makin nongla ban suget bi minumlah alut ban su tiang kau put namal basa pun buat gin haban le madu ban sim responsible ya kan ni